So hello friends, welcome back to Zeme technical channels na my go video ge ani Instagram Gu Lam ge thai samai kle heverang to de lei teti gu video ge Facebook Gu Lam ge ka chai na video tle bela lei nong ni na pitoma sabam zain du previous video nong ni gilo check hook tu do wi le heverang to de lei Instagram te je bam za ko ani personal account ru na te je la mi le personal account ru na te ba na ani ko photo ra mi ma na ani gu reels ra mi ru na upload te ke lu za ani ma du prongo ge ani te chala mi le kalnes tu ani gu personal account na te zaman jadi ko me professional account me convert pe na rami have ta ka ni te samai kle magzai na ani professional account me convert pe ka blog ya ni hanga option te do wi ba magzai na ani ko photo me promote do wi ba magzai na ani ko video ra me promote do wi ba me ja sra ka zalam le nang I hang ka youtubers te zabam log ya meramek ku video pie blog nang ni ngo ko zalam le agu Instagram ke nong ne follow te to maksama do Instagram gu nong ni follow te lo heber me rang to ram la le suppose Facebook mazana Twitter mazana YouTube mazana anu ko Instagram te jabam khoram le ja social media te ketu lagrit jabam kule Instagram ge nong follower ki jabam jaina nang YouTube channels ke follow te lo ja nang Instagram ne rang do wile mazana YouTube channels ke na agu Instagram ge follow te lo hebe nong ni ketu ge he lagrit lagta jabam kule heber rang to de le magzaina nang ko Instagram gana anu ki men kang hi maksala mile mazane mera men kang sama hi te chala mile suppose hi jaba mza degu me hi mi bize professional account me convert pelu je apni advertise mazane sponsorship te ya blam ne je sara ga jala mile Instagram gana degu men kang hi mi bize ani hang sama Zeme zerama kang Instagram ne hi ru mi za hebram le je primbo si maksabam le suppose na my video te le nam zina te to le heverang to de le suppose sponsorship lu be le za ang ko jim na kim za lu te chala mi le sponsorship lu ra hanga nang tai ge 4000 5000 audience nangu audience rama zara mi ma zana nangu followers rama zara mi chipo ga nangu 4000 5000 followers ba me lo ge nang tai ge nang na advertise ma zana sponsorship lu le se le lu lo ge puni na email nang ni go email ge langwam lo sponsorship lu lo za langwam lo nang lu lo ge sponsorship lu beli jalu sang lu dolar lay foto ket ngui be kapai lu jep ti salu lo hebuna dolar lay suppose sponsorship lu be puni ne telio le puni ne ti sat kai lio mazena puni was company mazena pen company book company puni ne po was I le sura mi po ti sat kai le sura mi puni ne advertise te blog audience ram ne lu nei je lu blog ye profit pe kai blog ye nang ne sponsorship lu sai sui je puni company ne pay be 2% sura mi 10% sura mi puni hang profit wang blog ye profit wang sai sui ja nang income te ja nang Instagram ge na nang na te liap sai sui na income hang ge pe wang do wi ra me na pe wang ja lam le he rang to de le supposing na my go video ja de go me personal account na professional account me convert pe ra mi he ta ke hang sa ma chi mak sabam le supposing na ko I te liap le he rang to de le ang ko I go phone screen recording te lo le phone screen recording te wa ka blog ye agu Instagram me ge kle Instagram me ge te ja na de go me in ko te ja bam ja professional mak pe personal account na te jala mine suppose na personal account na digo me professional account na convert pe na mi inko agu profile ke gukle agu profile ke giplo ge anko no ningo ko jala mine ngo jaba log ge age modu option ke tu go le boost go option me modu go le kanles tu nangu profile ge gilu je nang pe prege hex mi ngo kom ye click te lo 3 dot ke click te lo mazana setting ge gilo setting ge gete zaina age kam me pikir zaina account se ngo le account ge click te lo account ge click te zaina age last me kam me pikir zaina switch to professional account hewala le mazana add new professional account hewala le anko I personal account na te zabam zina switch to professional account ma kai le switch to professional account ma kai blog ge get professional tools hevel ala spoken next kai le learn about your followers hevel kai le nang ni ne podo wi le kanga highlight me page ala spoken next kai le read more people hevel ala spoken next kai le mazena get new contact option hevel next kai le next kai blog what best describe you hevel ala spoken suggested te beauty cosmetic personal cares mazena supermarket convenience stores photographers shopping and retails mazena video creators hevel ala ina ka kai se bam za video creators ka kai se la le nong ina kai ne le se kai do wi le nong ina select lu kai do wi le he rang to de le suppose na ka I agu video creators se bi ge kai se la le mazna ani tla men net show bi je na ka se na ko le ngai ra nang le 4 second 5 second go ma ko lo he rang to de le suppose na ka next bet ge
are you a creator sebe la le creators mi mazana bakanga option pay business sebe pay sela le nang business go relative videos mazana nang na business go ekong met le na nang na business ke kai lo kanes to e creators Zeme technical channel sai suija agu creators kai sela le creator kai blog nang ni option choose til sanga next kai lo in ko creator kai sela le keep going azipela le mazana bakanga pay ge one of 4-step complete no need spoke complete ra pele get inspired have mazana grow your audience share contents to view insight have ma no need complete kham na one of 4 the complete le lu next kai do will have rang to le suppose na in ka process tips din ka ni ta ka te la ma ko le college to ko personal account the professional account me comporte penele comporte pa kai blog crime ge blog ge aya pugu option page the boost go option pay male college to ko agu channels mazana professional account converter per boost go option pay la le rang to le nang ni go YouTube channels mazana nang ni go photo ma boost nei bam jana nang ni boost do bile de go ma YouTube channels go photo mazana videos ma de go ma promote ra mi de na nang ni 15 second mazana 30 second go video te le lo ja link kai lo ja nang ni Instagram ge post de jana follow te gelo YouTube ke follow te gelo hebe nang Instagram ge na follow nang ni go followers ki bam design na Instagram ge bam ze YouTube channels ma hang le je nang ni lang pelo ze followers ka thai do wi le he rang to dile suppose na example te za en ko I aga example video de promote te kle se kle ni go ma boost te kle se kle boost te kle he blog ge in ko agu channels ke boost te ra hang go photo ge boost te ra hang ning de boost ke ni ma blog ge ko redirection tag sala mi le redirection tag sa bam log ge promote running this select a goal hebe pela le select a goal get nang ko nang ko category gina tenemi more profile visit more website visit more message hebe la le sipo ge example to the inko more profile visit agu profile the visit ten kir hang Zeme nok thai skle sekle Zeme nok thai blog ge more profile visit ke next ka blog ge digo me pre select target audience bela le automatic hera mi mazana ni selective ni ben ni selective le special ad category apora me automatic ka le ko automatic ka lo next ka le next ka blog ya I get budget page le budget page budget and duration page bam ya again nang ni na optional budget nang ni ne ki kai ni mi nang ni go photo hang kang digi invest ni mi mazana audience digi mata ga apur kang peke bina audience digi mata ga ta do bi duration ja again duration nang ni na check do le lang ke hang la kai do bi le lang ke hang mazana lang no hang mazana 30 days hang nang ni na select lu ja again option lu do bi le hebrang thone budget pe pre ma hang dai blog ga budget te sam ga rupees 240 lang ke hang ga kai place ko le hai no ha dai ja hai no ja dai kai blog ge Zeme no sang ba total budget kai blog ge estimated reach no hang lang te do wi bank ko pe pre ge 230 to 610 240 rupees kina no hang nangu photo ra ma lang te do wi follow te do wi nang su chi do wi ko ra ma 240 to 610 ge la le ma sa na budget sam ge I get 2 days 3 days ko le 3 days sang ge rupees hang le 1560 over 3 days sang ge kai blog ge 1500 Zeme no sang ke cha hai mi sang ma lang te do wi le magzana 3900 sang ma lang te do wi le nangu budget sai sui je nang na kai blog ge sang ge I get kai blog ge reach rama budget rama nang kai hu sai ja nangu flow lung ke ne na kang ki le magzana nangu days ramle 5 days 30 days ni kai nei kai do wi le he rang to le pose next ka kai kle sam ge example te ja in ko rupees 10000 rupees 2000 kai kle rupees budget cha hai no kai kle mazana I get 1 day sang kai kle example te lo kle next kai ni kle next kai lo ge I get preview your ad several knowledge po ge goals nang goals ko na selected mi nang ni selected do will I get goals ya selected lo ge goals ke more visit profile ge kai sila le mazana I get cost summaries baggage mazana I get payment go option am le ja sara kam le payment go option ge ke na credit card debit cards mazana diko ko mi PTMs mazana GPay kumram le ja UPI mazana PTMs net bankings PTM sraga ja I get fund ma mazana sraga ja roke lo mi le po ge no ina select lu ja po ge fund te ja na add fund ne ja na nong ni gu video mazana nong ni gu photo ra ma boost vlog ge Zeme no hang ge lang ta do wi le he rang to le suppose na ya example tu le sa sui ja nang ka I agur kang kai ke ma le kan stu
nang ni he apogum ja I kotil apogum ja nang ni go channels mazna Instagram ge nang ni photo me promote do bile he verak to de le nang sa ma ne promote running ja te chilak sa bam zigna de gum sing mi he betil de le posing na nang ni hange ko video pie ja bam ge na Instagram ga ni go me promote rami mazna personal account jadi ko me professional account me convert pe na rami hefta ke nang ni hange ger wang no le heverang to le pi ga di ba kang pi pe me ni do to ke sang le heverang to le pa dai go video na lo le thank you